Computer services. Jason Labo from the Tandugan Samar. Our third man in the ring from number 6, Mr. Jimmy Arsenio, Judge number 1, Sir Jubal Laputa, Kalapi, Hachon Samar, Judge number 2, Engineer Romeo Tirias, Judge number 3, Mr. Jewel Hapson. Our member of this officiating member, Sir Rubin Magdao, trainer Maolong Fitness Club. Thank you very much. Round 1. Computer services.
Winner by technical knockout. Blue corner, Rego Labong from Muchong, Sama. Tulong na kayo. Next out, bout number 7. Pag-ready ka mo. Parehas nga yan nila, bro. Computer services. And the red corner, Jericho Kpi from Tacloban, Samar. Wilson Australia, Muchong Samar na niya. Muchong Samar. Manatong bout number 8, pag-ready na lang ka mo. Third ball in the ring, para hanapin ball number 7, Mr. Jewel Hapson. Round 1. Round 1 pala ito, round 1, grabe. Pamati na ko yung referee, alayo na ang boxer. Pamati. Nalagantahan. Sistigo. Baliktad! 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 Alright, pagod ba? It's the highlights.
Winner by split decision. Red corner, Jericho Gabi. Magalang yung detention to. of computer services. Carl Martin Patulyar, Butyong Samar. Red corner, Nathan yung Tizol, Pagkat Balugan Samar. Pamati ka po yung ating referee ha, mga boxer. Round 1. Sige na. Ano na ka sumuntok? May 500. Sayang ang oras. Yun. Landing na yun. Dagan si Cook, Limbuad.
Kurma. Box. Box na pumati ang referee. Pumati. Tuwagod man. Tuwagod man yung headshot ang tail. And the Brown crew. Ato partida nato ni Kano. Third and final round. Sir, partida nato ka na. I-try na nila ito kung maayos mo. Oh. Trash talk, trash talk. Trash talk. Nagtatrash talk kayo na. Saan eh?
Corner, Nathaniel Dizon. Angkat universal. of computer services. Kasi nakanakot ka rin sila. Nagtag yan tito. Dura-durahan dahil. Pamangkin mo ito ni Pamati. Amo ito naging tukdo. Nakakaiwas ng mga gitla. Wala, nakot ito niya nakablo. Wala. Nilin mo rin magtaagi, maluya man. Ano, nabungaw? Ano ka? Ano ka? Sigaw-sigaw ka mo. Asan ka? Sige. Punto kaya. At tag-uusap. Hingit naman ito. Malasat sa paglalag ng enjoy! Timingan ka. Man. Sering pa. Sering pa ka timingan ka. Open lah. Sige.
Kaya ka na yumawa. Sige. Sige yan, sunto ka na yan. Kira kasi niya kuwan. Ano niya, helmet. Bagi na helmet. Nawalo ko. And may nakita ko sa bisita mag-promote isang vaccine coordinator na Ilocos pagayakan ng ring para the final round. Final round na yun, final round. Nilok na. Call ka. Pamati, call ka. Pamati ka mo yung ito eh. Kaya ka nito, Jim. Galing ka din. May block ay no, nakirit na. Kasi tiyak one, ginta po. Ginta po yan.
21.